mana ubwire bwo kugira ngo ube wenka cause n'ubwire bwa corona konka amazina ni DM Swaga Nkaburijo kandi amakuru agunabaretera izuba ni birthday ya legendary Sister Charity kandi wabanze kuba umucyara wa Rasta Charles bona bajya beshongozi mu Western Uganda. Ubwo Sister Charity no amazina ge original bamwita cyo gutunga Charity kandi akazagwa mu gwenda kinana. So anyaka makunyana washanga ngo nokinyirira kandi okitire no legend so ni legend kandi akazaregwa umwanya gwa kwita cyanjenyi bushenyi kandi akazagwa ibiro genyine ibiningashe biri umushanju ryo kwa mukaga mu gwenda kinana. So tuwe twagambira best Emily chikazi nchibanisa na chizaho kache na chizaho imyaka 2 adzinga Emily chikazi kandi bona bagereza kukitera bakiremera no mwana omwijuka munonga Sister Charity no bweshongoro bwe mwana nka grade bweshongoro bwe mwana grade ako yabandize kakahitinga munongo bweshongoro bwe mwana nka oyerire wabo ina cassette bweshongoro bwe mwana nka kugenya mazeme karata haro choice mwena ineje shongoro bijyo takamara ineche bahasa ineche cyaro kiri kutera aha manye cyo ino kikwate kurungi kada kijatana niba Rasta Charles bakija batanamu kunka tikubicenga no sho bari hamwe uri anato hatabe base de mayoti no muntu ko ine n'abana babiri kandi still nawe tukamwanguso amazina DM Swaga kandi imani kuretera amakuru gona gagwaho kandi tujya Nkore media Nkaburijo ubwo mu kutugwa gusinga yaho mu Western Uganda kuretera jamani basa kusubscribinga sharing video kugira ngo byo mubure hamwe base gukora ki base kwikaho kandi ni itoruri mu gwitwa runyankore tugira ko twaro isombe ibintu byaci bya online one that posting ni nko kwenda tukutayise basa kutusharaho. So Sister Charity is happy birthday queen kandi tuwe twaraganisa bareba Nkore media ishayona ntukureta live kandi nibakoreba ho live akubandi bakunda icyo wakorire Western mazima you can't underestimate the effort you put on Western music. So twendeze birungi kandi ojaguze je ndabosho n'abana bawabo nanogo waherekere kuzara umwe nabagamira n'umunyadini munonge in fact abantu binji bakana bajyango Sister Charity no Reverend otherwise one ndakugamba nanye terazira mushanje 5222 kandi ejo niyo namba yenyine ya WhatsApp 05222 ntwata amabaga tuguza computer wanda computer y'amani mubase kujigura nibi asigara job best for now Nkore media for real.